Poseban doprinos u formiranju i izgradnji spomen sobe 4. brigade kopnene vojske garnizona Vranje dali su kapetani Slađan Mihajlović i Vladan Stevanović, poručnici Andreja Petronijević i Predrag Trajković, potporučnik Milan Gujanica, stariji vodnici Miroslav Veljković i Radoslav Đorđević i civilno lice u vojsci Nevenka Gavrić. Među mnogobrojnim kulturno-istorijskim spomenicima koji se nalaze u našem gradu značajno mesto zauzima spomen soba. Spomen soba je primjer kako se uz veliku ljubav i entuzijazam može prikazati slavna prošlost srpske vojske, ali i naroda. Ova spomen soba je od trenutka otvaranja za mene lično i ostale moje sugrađane postala ponos i dika naroda sa juga Srbije i cele Republike, odnosno srpskog naroda. Značaj spomen sobe vidim i u činjenici što su svi junaci, vojnici generala Belimarkovića, Balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata, borci oslobodilačkog rata 1941. 1945. Heroji 78. motorizovane brigade 1999. godine. Svi heroji, svi junaci, u tome je vrednost muzeja, svrstani su u jedan veliki ešalon koji maršuje pod zastavom velikom na kojoj krupnim pozlatinim slovima piše jedna velika reč – sloboda. Pa bih rekao da je spomen soba postala meka na koju će brojne generacije dolaziti ne samo da se poklone scenima boraca svojih predaka, nego i da se napajaju duhom slobodarskih tradicija. Koristim ovu priliku da istaknem svoje divljenje svim pregaocima koji su i telom i dušom bili posvećeni da sakupe prošlost iz istorije ratova za period do 130 godina i da to smeste u prostorije kasarne Knez Miloš Veliki. Njihov rad je vredan hvale, zaslužuju mnoga priznanja i mnoge nagrade. Utoliko su vredni za divljenje što za period 130 godina mnogo je komandanata bilo garnizona i puka, ali nijednog pokušaja nije bilo da se otpočne sa osnivanjem muzeja o jednoj jedinici koja je proslavila ne samo ovaj kraj, nego i Srbiju i Jugoslaviju. Raduje sve Vranjance što je ova ekipa, jedinica koja neguje tradicije prvog pešadijskog puka, povodom 130. godišnjice oslobođenja Vranja od Turaka, gradu poklonila najlepši dar, a to je muzej soba. Ponosan sam što služim vojni rok u elitnoj 4. brigadi kopnene vojske i garnizonu Vranje, koja ima fantastičnu spomen sobu u kojoj je sačuvana uspomena na sve poginule Vranjance. Iz dana u dan sve je više građana Vranja koji svoje goste posle obilaska kuće Bore Stankovića dovode u spomen sobu. Skoro svi učenici osnovnih škola u Vranju i okolini obišli su spomen sobu. Spomen soba predstavlja jednu modernu učionicu za 20. i 21. vek u kome rado ja kao profesor istorije i moji učenici prolazimo. Obilje podataka, slika, zatim naoružanja, uniformi i svega onoga što potiče iz nekog ranijeg perioda ili iz prošlosti našeg naroda daje jednu veoma jasnu sliku meni i mojim učenicima o vremenu kroz koje je prošao srpski narod. Na kraju prepliću se i razna osjećanja, pre svega u meni kao nastavniku istorije. Osjećaj tuge za 5440 života i osjećaj ponosa jer pripadam narodu koji iznad svega cenio slobodu,
svog naroda i svoje države, te su iz tog razloga položili ono za slobodu te države, ono što im je bilo najvrednije, a to su bili u tom trenutku njihovi životi. Danas sam bila prvi put u spomen sobi i presrećna sam zbog toga zato što sam ovdje vidjela mnoge podatke i stvari koje su u stvari oličenja naše istorije. Vidjeli smo različite spiskove poginulih u balkanskim ratovima, oslobođenjima, u Prvom svetskom ratu, u Drugom svetskom ratu. I zapravo preporučila bih svim mojim sugrađanima, posebno studentima i đacima, da dođu i da posjete spomen sobu, jer ne smijemo da dozvolimo da ovo padne u zaborav. Samim tim, kada bismo ove uspomene ovde zaboravili bismo i našu istoriju. A to je jednostavno nedopustivo. Imamo šta da pamtimo i treba da pamtimo. Uputila bi apel svim profesorima, nastavnicima istorije, srpskog jezika, nije važno, da posetimo spomen sobu, kao što je ona rekla, to je oličenje naše istorije. Kad bismo zaboravili na ovo, zaboravili bismo i na sebe. Samo za godinu i po dana postojanja spomen sobu obišlo je preko 15.000 ljudi, svi visoki državni i vojni rukovodioci Srbije i preko 30 stranih delegacija srednjeg i višeg ranga. Hvala vojnicima ove vaše jedinice, 4. brigade kopnene vojske, za njihov rad, sa kojim smo omogućili da smo pogledali, da smo mi zatvornici mogli pogledati u slavne pa i tužne dane vaše historije i da smo na taj način mogli na neki način da razumemo vaš život, vaš rad i vaše brige, pa i vaše veselje. Yes, I'm Lieutenant Pelle Ebert. I'm the military attaché from the German embassy, and I'm here now for the second time in Vranje. I only can say that the hospitality in this brigade is really great, and only the best impressions, concerning the visits of the units, and also the visits outside in the field. And these are very professional soldiers. I'm Askariya Bahani, the Iranian military attaché, and I stayed in your country about 3 years, and I saw many places of your armed forces, and this memorial place is a very good place that shows many of people try to keep their territory, their people, and their defense of border, and it is a pride for all of Serbian people. Of course, every people or every country have the same situation, but it shows your history and good history for defense your territory. And I must say congratulations for all of the Serbian people about this situation.